Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayqa wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka pescayo. Septiembre killamanta. Hechos ankapi hatuninpi kashan chunka qanchisniyuq huch'uyninpi kashan chunka uqniyuq kay hinamantanin chaykunataqri aswan k'acha karqanku Tesalonicapi tiyakuq kaqkunamanta nisqaqa imaraykuchus Dios palabrantaqa tukuy sunqu kaqpi qurqanku sapa p'unchay Diosmanta qillqisqanta allinta qhawaspa waturirqanku Pablota yachachisqanta qhipakuchus manachus kasqantaqa. Entonces kaypiqa nin kay Tesalonica llaqtapiqa karqanku kay runasqa nin sumaq Diospa palabranta qhawarikurqanku nin uyarirqanku Pablomanta qhawarirqanku nin y paykuna nin astawan estudiarirqanku nin Diospata palabranta kay Bereanosqa astawan chay Berlullachus sut'inchus nispa sumaqta qhawarirqurqanku nin kay Bereanosqa Diospa palabranta Pablo predikasaqtin kikillantataq nuqanchis wananchis tiyan kay tiempopiqa sumaqta qhawarikunanchis tiyan chayrayku Diospaq palabranqa nuqanchispataqa chiqanta purichiwanchis sumaqta allintawanchis yanapallawanchistaq nin kay kawsay vidaman chayananchispaq pitaq pero Diospaq palabra mana nuqanchischu mana nuqanchismantachu chay hamun Dios palabramanta hamun chayqa y niñanta kaypiqa Dios palabran kay Juan P'ankapi hatuninpi qanchis y huch'uyninpi chunka qanchisniyuq kay hinamanta nin Diosqa munayninta ruwayta munaqkaq yachanchisqasninta riqsinqa Diosmantachus chayri nuqallamantachus chayqa entonces kaypiqa tati Dios palabranta ni sut'inta nishallawanchista kaypiqa Diosqa yanapasallawanchista sut'in nuqanchisqa entiendinanchispaq pichus nin kaypiqa Diospaq voluntad nin ruwaymunanqa yachanqa si chiqan ñanpichu kashan manachus nin chiqanchus kay iglesia manaqa yachanqa nin pichus Diospata voluntad nin ruwaymunan pero a veces nuqanchikqa qhawarikunanchis tiyan si pastor hermanos chiqantachu willasawanchu llulatachu willasawanchu sumaqta qhawarikunanchis tiyan hermanos nin imaraykuchus nin mashkha hermanos mashkha pantasanku manaña Diosmanta yachachiwanchischu sino munaykunllanta yachachiwanchis mana chaypi urmananchispa nuqanchis chayrayku Dios palabranta qhawarikunanchis tiyan entiendinanchis tiyan nin kay imaynatachus ñan churapuwanchis y chayman hina thasqikuna tiyan hermanos nin sapa hermanos sapa hermana sumaqta qhawarikuna Tata Dios bendichun palabranta hermanos nin orakusunchis Tatay kay chiqañanikita sunquykuman churay mana nuqayku chaymanta t'akakunaykupaq palabrayki kachun nuqaykupi sunquykupi vidaykupi chayman hina thasqikunaykupaq tatay yanapay sapa hermanota sapa hermanata sapa día ñawirikunanpaq pero pichus mana ñawirikuy atin chayqa hermano tatay payman qanlla yachachiy qanlla tatay kallpata qoy payqa uyarikusqanwan hina thasqikunanpaq chayman hina purikunanpaq tatay tukuy chayta mañaykuyku atawayku Señor Jesucristo tempe Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.